Kalemi var mı hocam? Şurada bir kalem var ama başka bir kalem var. Evet. Sayın Eş Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım ve değerli misafirler, değerli mücadele arkadaşlarım, grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Xeyratın, serseran, serçavan atın. UNESCO'nun 1999'da ilan ettiği üzere 21 Şubat Ana Dili Günü ve bugün aslında yeryüzündeki bütün halkların dilinin ortadan kalkmaması, yok olmaması için de önemli bir gün. Ne yazık ki dünya üzerinde birçok dil yok olmaya yüz tutmuş durumda. Bunun en temel nedeni de ana dilinde eğitim ve kamusal hizmetlerin gerçekleşmemesi. Türkiye halklar mozaiği olan bir ülke, inançlar mozaiği olan bir ülke, çok dilli bir ülke. Anadolu ve Mezopotamya kadim dillere ev sahipliği yapmış bir ülke. Ama ne yazık ki geçmişte yaklaşık 20 dilden fazla ana dilin konuşulduğu Türkiye'de bugün birçok dil yok olmak üzere, yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Özellikle Kürtçenin Kurmancı ve Kırmancıki lehçelerinin eğitim dili olmaması nedeniyle bu tehdit altında olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle de Türkiye'de yapılan araştırmalar, yine UNESCO'nun araştırmalarında Türkiye'de 18 dilin yok olma sürecine girdiği belirtilmiş ve bunların başında da, bu tehlikeyle baş başa kalan dillerin başında özellikle Zazaca, Lazca, Hemşince gibi dillerin yanı sıra Ladino, Gagavuzca, Romanca, Batı Ermenicesi, Truyo, Pontus Yunancası, Abazaca, Adigece, Abhazca, Kabarda, Çerkez dillerinin kırılgan diller kategorisinde olduğu da yine bu araştırmanın sonucunda ortaya konmuş. Biz bu vesileyle bir kez daha diller mozaiği olan ve her halkın en temel hakkı olan ana dilini konuşma hakkını, ana dilinde eğitim ve ana dilinde kamusal hizmet hakkını bir kez daha hatırlatıyoruz ve 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nü kutluyorum. Roja zmane zikmaki pirozbe zman Kürdi xaşe, zaman Ermeni xaşe, zaman Arabi xaşe, zaman be zamanı zıkmaki xaşe, cardın ez bir roja pirozdıkım, hemu gelen hemu velatan. Bugün grup konuşmamızı, grup toplantımızı çok dilli gerçekleştireceğiz ve bu ülkenin kadim dillerine kürsümüzü açacağız. Kadim dillerinin meclisten Türk halklarına seslenmesini vesile olmaya çağıracağız. Öncelikle ana dili olan Kürtçe'de konuşmasını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Gelime-i beşlervan kıymet, dosten rezdar, ezd serida, roja zamanı zıkmaki cihani ve hemyan piroz dikim, munxeratın serçava atın. Beli Gülistan Başkanı Jigot, İro ezeyi ahaftın ahu Kurdi bikim. Hine hevalime nivanime jî nav medanı, evana jî axaftina xu yê zimanê xu bikin. Hevalê nêca îrol tevahiya ciyanê nêzîkê heftê hezar ziman tên axaftin. Ji wan zimanan sedan not ji ber devletê nijatperest û politikayên asimilasyonê wenda bûn. Li Tirkiye 100 sala berê nêzîkî 20 ziman dat axaftinê, îro 18 hebê wiya jî wenda bû. Nivîskarek dibêje zimanê min wekî çermê laşê min e.
Zamanın biyani jî vekî cil û bergê min e. Gava ez bixwazim dikarim cilê xwe bigerînim, lê ez nikarim çermê xwe bigerînim. Em jî dibên zimanê me tenê çermê me nîne, ruhê me yê, canê me yê. Mêvanên aziz, gelek nivîskar û zanyerên Kurda xizmetek mezin ji bo zimanê me Kurda kirin. Baba Tahir, Ali Hereri, Ahmedê Xanê, Mellê Cizrî, Fekiye Teyran, Cigerxun, Celadet Ali Bedir Xan, Apê Musa, Ferhat Kurtay, Mehmet Uzun û gelek ketkarên zimanê Kurdî niha dil û zimanê me dayê. Em bejna xwe li ber van ketkara ditewînin. Gelê me hêja Ayşe şan stranek xuda wiha dibêje. Dibêje zimanê Kurdî zimanê me ye. Zimanê Kurdî ev taca me ye. Şîrîn û xweş e ber dilê me ye. Bi vê vesîlê ez Ayşe şanê ra jî rêzdarî bîrtînim. Gelê me hêja wek hûn jî dizanin roja devleta Tirkiye heta avak kirin heta îro zext û zordarî li ser zimanê Kurdî xelas nebû. Zimanê Lazî, Rumî, Suryanî, Çerkezî gelek zimanên vê axê ji holê rakirin. Di sed salan da ev welat kirin goristana çand û zimanan. Me bi hezaran kaset û pirtûkê Kurdî bin axê da veşartin. Zordariya hemû avayî li ser Kurdî hat meşandin. Li duwarên zindanan slogana Türkçe konuş çok konuş. İro li ser duwarên dibistana tên nivîsandinê. Lê belê zimanê Kurdî li hemberî asimilasyonê berxuda heta îro hat yê berxudu. Roja AKP bû iktidar û heta îro dixwazin kurdolojiyekî alternatîf ava bikin. Li üniversiteya beşa zimanê Kurdî vekirin. Xandevanan van üniversite xelas kirin, lê neyiştin mamosteyî wira derketin, iş bibînin. Yani atama wana nekirin. Dersên bijarî ders pê kirin, televizyonek bi navê wîya TRT 6 ava kirin. TRT 6 sibê hetayê warê. Zimanê me ra, me Kurda ra eqeretê dike. Dixwazin Kurdiyekê bê Kurd ava bikin, dibêjin hûn gorî me biaxivin. Naxwazin em bi zimanê xwe derd û kulê xwe, hesret û hezkirina xwe, çîrokê xwe bînin ziman. Piştî darbeya Qayûman êrişên li ser zimanê Kurdî girantir bûn. Gelek rojname, televizyonên Kurdî, ajans, kovar, radyo, veşenxane û gelek dibistanên zarok hatin girtinê wê jî vana dîtin. Piştî Qayûman dest danîn ser şaradariyên me, evlê êriş kirin ser sembolî saziyên zimanê Kurdî Kurda. Saziyên wek Kurdî der û enstitûya Kurdî li salên noda da jî nehatibûn girtinê. Ama destê iktidara AKP û MHP'yê hatin girtin, me van rojana jî dîtin. Ve dît İstanbulê balafirgehê dayîkek me çima Tirkî nizanibû du sê saeta wira rehîn ma. Navê Ahmedê Xanê, Celalet Ali Bedir Xan, Cigerxun û gelek navdarên zimanê Kurd ji tabelayan kolonan derxistin. Navên nijatperestê xwe danîn ser kolan û saziyên gelê Kurd. Qayyum dijminê zimanê Kurda ye. Qayyum dijminê Kurda ye. İnşallah
emi van kaymana jî rokê welatê xwe bişînin. Erdoğan dibêje li hemberî asimilasyonê gerek her zarok zamanê dayika xwe bizanibe. Belê dema ki Kurd dibên em jî zamanê xwe dixwazin wê çaxê gi hevra dibêjin û terorîstin. Li meclisê evalên me dema Kurdî diaxivin wekî bilinmeyen dil an jî anlaşılmayan dil de nişekirin. Zamanê me ne bilinmeyen ne jî anlaşılmayan dili. Zamanê me zamanê Kurdî ye. Bi hezaran sal ser vê axê tê axaftin. Zamanekî qedîm û nemir e. Viya şunda jî yê wer be. Zamanê Kurdî rûmeta me ye, hebûna me ye, jiyana me ye. Şairekî Kurdî dibêje, Kurd dibêje, tu min nas nekî, tu kes jî te nas nake. Em jî îro vira dibêjin, hûn me nas nekin, hûn zimanê me nas nekin, em jî we nas nakin, Kurd jî we nas nake. Hevalno, pêwîst e em li hemû qadên jiyanê bi zimanê xwe biaxivin, qîmetê bidin zimanê xwe. Divê em zimanê xwe wekî hebûna xwe bibînin, wekî jiyana xwe bibînin. Lê pêşiya me hilbijartina heremiyê heye. Piştî meşaraderiyên xwe dîsa qeyûman standin, em ê dîsa pir zimaniyê pêk bînin. Zimanê me xeta me ya sor e. Çanda şaradariyên pir zimanlı hemû deran em ê belav kin. Soza me ye. Ev zaliman çi xira kir em ê baştir çêkin. Carek dinê çêkin. Qurs û kirêşên zimanê Kurdî em ê dîsa vekin. Navê xwe dîsa dayinin ser kolanên xwe. Em ê li dijî dersên hilbijerkî em li dijî dersên hilbijerkî yani seçmeli ders nînin. Lê sed sala bîst û yekan da mirov ji vê niqaşê fedî dike. Dixwazin siyaseta çavên li deryan xalî li seryan pêk bînin. Em eşkere dibêjin. Bi gulek bahar nayê. Em eşkere dibêjin. Mafê ziman mafekî serekê ye. Em Kurd dixwazin zimanê me fermî be. Gotinek me heye dibêje birîna xwe bi destê xwe derman bike. Derman ne AKP'yi ne iktidar AKP'yi MHP'yi. Derman emin, derman hezameyi, derman yekitiyameyi, derman hunun. Bila herkes bizanıbı. Kesin zamanın gelan kadehe dikin, heft salan bütün seferi ve disa verin vek nezanin beri. Ez dixazim li dawiya axaftina xwe helbestek seydayê cigerxûn bixûnim. Ez xuma avan çeman, ez çerx û govenda sema. Tînim di nav qat û lema, jinim hebûnim tevgerim. Ez ve hemyan carek din bi rêzdarî silav dikim. Dibêjim em hezar caran minnetdarê ketkarên zimanê Kurdî ne, bijî her bijî zimanê Kurdî di nav xêr û xweşiyê da bimînin. Eş Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan'a grup konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Buna axaftını hevserok yekiştiğime brez Tuncer Bakırhan em spasiha vera peşneyadıkın.
Şimdi de değerli arkadaşlar bugün kürsüyü paylaşacağımızı ifade etmiştik. Farklı halkların dillerini bugün burada dinleme imkanımız olacak. İlk öncelikle Mardin Milletvekilimiz George Aslan'ı kürsüye davet ediyorum. Süryanice selamlaması için. Buyurun lütfen. تودي ساقي لي حوباتخو دبرونوثو دوكنشيو ريشو دوغا بيضا عامم يقري دبروني فرجوني دوتبو عفروسو بي قامي توكم قادمنا واشلو مويو اي قريدي الكوليخو واد يوما ويومو دوليشونو امهويو تبلويو وليشون اذا نسريويو حامل ليشونه عتيق دبريثويو ومن كل فروس حامل ليشون استي دومادن حوم صعيويو ساقي يا ضحثوني كمي مشيحو استي جغيل بوليشونانو إنا قد حيرين بقيو مدلوزان وليشون ايضا كتوا إلى زدقو دمي تقريبا مدرسيوثي رشمويو إلو عام حبول بقاوي دموش ندي جمهورية أم دبرن وثوت آثي أشلطن وثوت آثي لوه أي كانوا يوثو لو ميدانو لشان مقرنا وليشون أيضا وبقاوي دو زبنو وعام أيضا مجد شيء ومطور مكسب زبنوه وما قتل دهاوي اجبير دمهاجر موثريذي ودزيلا نثراوثي دي قولوثو فعامو إنا قد مقطع موثريذي خد كتيو يذيعو ألخو وليشون أيضا هدي كونوقس وعام أيضا كتيو بيقولوثو أن ثراوثة كوحوية هو اللي أي كانوا يوثو ادمقرئ وليشون أيضا رشمويو إلو حا عامو إنا قد مقطع موثريذي موارديذي عام حبول وليشون أيضا مقت قويت لي أي كانوا يوثو بنا ثراوثة دي قولوثو لك كيبه مورخو عمريذي إلو الليبه غلبت زبنانو مورخلي كيبي دوبينو مثل غلبه وعاميذا بزبنو دنقيله البرازيليا دنقيله الشيلي اديوما لتلي لوكو دعولي شونيذي وطاعيله موخا كو سمنو قريتو لا يقريوثي دو عاميذا كنا بواثرو ولروا المواثرو وليشونو امهويو ليشونو ساقي ولصويويو كنطرينا مخو عملنا عيمثخو ببو تثخو دمليتو وليشو نثخو وامهويو وبمدرسيو ثستي إنا قد هو أي كانوا يثو تقدريتو نقهرتو دمليتو وليشو نثخو عملنا عيمثخو خد كتيو يذيعو ألخو وليشو نيذا تري لحزيو كتلا لحزو ما عربويو وكتلا لحزو ما دنحويو أنا ليدي يعدو سملي بو لحزو ما عربويو متكتيو متكوماللنو بو لحزانو وما عربويو إيلو كوبعنو كمو ميلس دومنو بو لعزو مادن حويو لو عاميذا كوحوي بو عراق كوحوي بغير أثراوثي وبنا أثراوثي دي قولوتو مخديتو تامل إيلي يوم دليشانا أمهايا أختي دلالي شانا اتأما ليت مردوثا ليت مكتب زبنا وليت أمثا اتلي هيوي اتكلنا شا دمحك البرونا بناثي والصايوثا دليشانا هانو ليذي خد كتيو ألخو يذيعو هاديو ما مكتب زبنويو مت كتيو إينا قاقاميتو كوسيمينا مملو بالحوذ بولي شونو سريويو هاركي بو بارلمنتو وكذعيتو ميقم مرشدي شاتو سموي لي مملو حزلخو أحفخ يود محولة علو لي شونانو ولي شونانو لحزل لي شونو خد عاتيروثو لو أثرانو إلو حزل لي شونو خد قال بشكل كتيو قنتو لاتيو قنتو هاثي عاتيروثو دو أثرانويو عاتيروثو دو قليمويو عاتيروثو دو بريثويو موخا كمبينا تيحي لوليشون ايضا وتيحي لليشون دعامي كله ولشمو عثخو شامعيتو لي تودي ساقي وويتم باسيما رابا Mardin Milletvekilimiz George Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. Emspasiha ve peşkeştikin. Şimdi de Kürtçenin en önemli lehçelerinden olan Kırmancıki yani Zazaca konuşma selamlamasını yapmak üzere Mardin Milletvekilimiz Sayın Salih Aydeniz'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun.
Şaremay Erciyayı, Ejji şima perin, Sername Zazayon, Sername Kırtkiyo, şima peri Silom Keno, eğer mecliste ma zone xu çend şare Kürt, şare Kürdistan'e çend zone veşu, çend zone zenginu ma u taraf veynay, ay semedra mavoni, ena devlet, ena sistem, ser zone ma Kadaha kardeş, ser zone ma asimilasyon, ser zone ma beşaftın timi veşkar, la ma hezey ceniyo, hezey dayiko, hezey şare Kürt, timi mazone xo vair vecay, mazone xo her ca kal kart. İnkera peyzi ma her cadı key xude, kuçone xude, danısandine xude perinde, lazım ki mazone xo kal bikari, u semey zone xo xuverdayış xo veş bikari, ay semedra mavoni zone ma esbiyayişe mau, zone ma sebebi esbiyayişe şare mau, semey hatone zone ma bibi zonu fermi, hatone zone ma bibi zone perverde, ma lazım ki xuverdayişe xo her tim veştir biki, her tim peş bixini, her tim her cadı bivaci en ara rol kevkenu ser ma perin, ser ceniyo, ser cuano, ser şare ma peri, çünkü eğer ena sistem ser zone ma vazenu daha veş ma bidu venda kardeş ser zone ma vazenu ser ma siyaseta kırış siyaseta çi varbi belo amazi timi haton inke seni semey zone xo verdayış kar semey zone xo verazna piya u haton armaat inkira peyzi lazım ki tane meclis edine eğer mecliste zone maravone zone ne zonayış ser zone ma x brazdeni majin ravoni eğer yeni Kürdistan به زون ما قالکنی یعنی کردستان به زون ما پروپاگاندا خوکنی ما زیوانی کی شهر کرد حتون زون تناس نکی حتون زون تنکی زون فرمی حتون زون تنکی زون پرورده ما زونی کی شما دروتی کنی شما سیر زون کای کری مازی تمی تکوشین خوردایش خو ما ویش کنی او سمی زون خو ما هر جار کار بیاری مازی این کرپی هر جاده حتونی که سنی معانی آرد این کرپیزی هر جاده ما زون خو سمی زون خو ما خوردایش خو ویش کنی چونکه زون اسپیایش ماو زون سبب اسپیایش شهر ماو ما ona sebebi indi meşt 21 Şubat'u semey 21 Şubat ve zone perin piroz bu maci zone harcarı karbiyeri eslom konuşma. Evet, Saniye Aydeniz vekilimize de çok teşekkür ediyoruz. Spastık'ın. Şimdi de Arapça konuşmasını yapmak üzere Bereket Kar arkadaşımızı davet ediyorum. Buyurun lütfen. سيداتي السادة المحترمين الحضور، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم يوم العالمي للغة الأم، وأنا يسعدني أن أتكلم أمامكم من هذه المنبر، من منبر حزب المساواة والديمقراطية للشعوب ديم بارتي، وأشكركم جميعا لهذه الاحتفال في هذا اليوم المهم، يوم مهم عالميا. كما تعرفون بأنه هذا اليوم هو 21 شباط، ليس جديدا، والعالم كله تحتفل، كل الشعوب تحتفل في هذا اليوم. لكن للأسف الشديد نحن في تركيا من أكراد لعرب لأرمن لشركز للاز لجميع الأقليات لا زلنا
تحت هذه المظلة المجلس عندما نتكلم يسجل بأنها اللغة غير معروفة. لغة غير معروفة. كيف بأنه 25 مليون كردي يتكلم وأنه لغة غير معروفة، والعربي لغة غير معروفة، والشركزي والآرمني، ولكن كلنا بأنه أخوة. هذه أكذوبة كبيرة. اليوم في كركوك اللغة التركية لغة رسمية. اليوم في مقدونيا، في شمال مقدونيا، اللغة التركية أصبحت لغة رسمية. في تونس، في الجزائر، بفاس، البربرية لغة رسمية. طيب لماذا في تركيا بأنه لغة واحدة فقط؟ هذا غير مقبول. علينا جميعا أن لا نحتفل فقط في هذا اليوم بالسنة مرة واحدة، إنما على حزبنا، حزب المساواة والديمقراطية للشعوب ديم بارتي، يجب عليها 365 يوم أن تضع هذا اليوم بالمطالبة للغات أن تقرأ وتكتب وتتعلم وأن تصبح رسميا في جميع تركيا. هذا واجب كبير علينا جميعا، وليست لحزبنا فقط، إنما أحزاب الاشتراكية والثورية جميعها من أكراد إلى عرب إلى شراكز إلى الأقليات كلها يجب أن تجتمع وتضغط على هذه النظام الدكتاتوري بأنه أن تتكلم في لغاتها الرسمية، أن تصبح هذه اللغات لغات أخوية ولغة رسمية معترف فيها دوليا. وشكرا لكم جميعا مرة أخرى، وأهلا وسهلا بكم في هذا. Bereket Kar arkadaşımıza da bu selamlama konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şükranlar sunuyoruz, şükran cemiyen. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere, Gürcüce konuşmasını, selamlama konuşması yapmak üzere Zeyno Bayram arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Gamarjoba. Hvelas, sikvarolit, da pativisemit, mivesalmebi. Turketi, mididari, huenega, sazat, sıkvadaskva, şovliori, ena. Kulturada, identoba, arsebops. Tuntsa, kartul eneza, molaparake, halkis, ritskvis tandatan. Sirdeba. Minda hazri, Gausva, Rom şobleri, Enis, Upleva, Adriemyanis, Upleva'da, Kuas, Aks Upleva, Daitsvas, Tavisi, Kulturili, İdendoba. Çuvengavak Zelet, Birzolas, Ratadasrules, Miçangureli, Politika, Çivens, Şoblieri, Enevze. Tavuspila, Kuela, Enesvis, Tanastroba, Kuela, Galkavisvist, Galmarcos Kartvels, Didim Adlopt. Bir de bir cümle unutulmaya yüz tutan dillerden olduğu için, bu da benim diğer ana dilim, Lazcadan bir cümle söylemek istiyorum müsaadenizle. Nana nena guruşi neknaren, nanaşi nena mot gondinamat. Çok teşekkür ediyoruz. Dalyan Didi Madloba. Umarım yanlış söylemedim. Şimdi de son konuşmacımız Ermenice selamlama konuşmasını yapmak üzere Murat Mıhçı arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Հաջողքով կպարավրեմ ցեզ պարամազներ ընկերներ, բարևներ։
Ես կանի մի խոսքս նախատեսությունս քրեսիոս գարտալը դժվար է չեմ գիտեր աստեղը ասպերին ինձ առաջ քանի հոգի արդյոք հայրեն խոսեցավ չեմ գիտեր անորամար աս դժվար կորզը ինձ եկավ այսօր մայրենի լեզուներու միջազգային օրն է Այս պերին վրա իմ մայրենի լովս արդահությունս ի ժողովի համար շատ իմաստավորից է։ Դժբախտաբար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ վտանգված լեզուներով շարքին տասված լեզունով արարավ հայրենով պիտի գարտրեմ։ Մեր մայրենի պատմությունը մեծ շատ ծավեր փաղոց ժողովրդին կանգուն բահած է։ Աս պատճառով մեր Koyutyunu anor gı bardink. Polor ժողովուրդներուն մայրենի լեզուի օրը գը շնորհավորե։ Այս հորունտով հիմարություններով եղած հայերը մայրենին չեղնյալ նագաղող մտարություննալ գը բահվանե։ Ասպեսի դժվար մեկ լեզումն է հայրենը, մեր լեզուն հոստեղը ով խոսեցավ չեմ գիտեր։ Ասկի առաջ, բայց գիտեմ, որ այս Թուրքիո մեջի ժողովուրդներու իր լեզուն հոստեղը չեն գնար գործածել։ Ես կուզեմ, որ բոլոր Թուրքիոյի եղող մեջի եղող ժողովուրդները այս շանկին վրա վար իր լեզուն խոսին։ Գեցե ժողովուրդներուն լեզուն, մայր լեզուն, գեցե հայերեն լեզուն։ Murat arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Şart şuhur haklutyun. Evet, çok dilli coğrafyamızın dillerini yaşatmak için her birimize görev düşüyor. Biz de bugün DEM Parti olarak ülkemizdeki dillerin en azından bir kısmını burada kürsüde dillendirmek istedik. Bir kez daha dillerin yaşaması için hep beraber mücadele edeceğimizin sözünü buradan yenilemek istiyoruz ve 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü kutlu olsun diyorum. Roja Zmanezikmakki, Piroz ve bir kez daha grup toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Toplantımız bitmiştir. Sağ olun, var olun.